Donald Trump vote card hai America ki aina masi palakpagi maram se Donald Trump na vote card gi maram se point ani kham aigi ubada number 1 thok kadagi ngai na ler ba dugumba nuclear war because of Ukraine Russia aduga NATO gi site lorpa step aduga America gi Joe Biden gi magi yamna indecisive oiba port Israel ga Hamas ga dongna sigi marak sida Donald Trump laga di Russia gi Putin gi yamna na ba aduga Putin ga keno ga se gi Donald Trump gi yamna watana ba dugumba timmam ne na pichimin lo American chung slow Donald Trump gi wa Putin na lo ni habisima Israel da yam ka hena amuk support to rohem filter Shima to prevent from the possible nuclear war. Yeah, great American, amona great USA we henni adudi later. Border fencing togani adugalone illegal immigrants illegal migrants thingni sangal loese Donald Trump ki commitment. Munna yengbiyo. Aina masi policy karigino nation ma survive togoda aduga nation du hingna bhona bada or state ma hingbada sustain togoda kari sangye se magi praja singdun bhap tarkanda ta oigane nahan Trump na haibani aigi American dama illegal migrants na karigumba halaba aimado capital punishment pine na malok ek shamtokan aina masi panjare ji isa sa guardian sing lebire koi Manipur hujik yamna transit director madle mayam warang gani loina wai relief camp to ngai garba yum da laibu phangda mi kayama punsi mangre kayama laibam sabum phangda dei siga mari lena ne ngasai Donald Trump ki pot kra ina mayam ngasi thamis politically ina masi palai man se politician na moina ngasi ki generation amadi tungi generation ka ta gi damakta farm stained farm commitment kharchangi time pass na ta matam len gi politics oguna ta luxury gi politics oguna ta ai gi nga ki kanan na gi pham gi paishagi langi thungi natab for generation ama changi adugi potugi nei na masi panjab